Jadi angka istilah ya naruka apa ya lay di istilah makokoy masaworo rampe maka da hari Asyura. Jadi sitonganna peristiwa-peristiwa itu metanina kajajian okomopi nabi-nabi ba'dioloy angka memang na peristiwa terjadi dan itu hampir semua denamona yang menenah nabi ma'alami Nabi Adam iterima tobatna kupong Allah Ta'ala itu pas di 10 Muharram. Apa itu Nabi Adam ditepak kesalahan napi gau niat dempara pole surga ci dibak kesalahan na ia tengi mak deperi rubuhul dia tapi dia memakan itu nasabari oki surga itaro niat beng ni pasu tu kadarullah ci di kesalahan na ia di umat na nabita mega salata tapi me kita masuk surga. Jadi